uyu munsi hari amahirwe make ko umuntu wese ukurikira amakuru y'ibibera ku isi yarara atumvise cyangwa adasomye amakuru y'igihugu cy'Uburusiya. Ni igihugu buri wese amaze kumenya ku buryo n'utari ukizi cyangwa se atagisobanukiweho byinshi ubu yamaze kugisobanukirwa ku rugero rwisumbuye. Uburusiya ni igihugu kinini ku isi, kiri ku buso bwa kilometero kare miliyoni 17,125,191. Gihana imbibi n'ibihugu 16, kikaba gituwe n'abaturage barenga miliyoni 145. Ibi bikigira igihugu cya mbere gituwe kurusha ibindi ku mugabane w'Uburayi, ndetse kikaba icya 9 ku isi mu kuba gituwe n'abaturage benshi. Uburusiya benshi iyo babwumvise, uretse ubuhangange bwabwo uyu munsi buri wese adashidikanyaho, haba mu bukungu no mu gisirikare, hari n'abasubira inyuma mu myaka ya kera cyane igihe Uburusiya bwari bukiri ubwami bukomeye bwayoborwaga n'abami bitwaga abatsari, bakagaragaza ko gukomera k'Uburusiya atari ibya none. Hari n'abandi bahita basubira mu bihe bya vuba ahangaha mu buhangange bw'Abarusiya bashinze leta zishyize hamwe z'abasosiyaliste b'abasoviyete, bagatigisa isi, bagahangana na Adolf Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi, ndetse izi ngufu zikaza no kubashyira ku yindi ntera, bagahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu guhanganisha amahame, ibyiswe intambara y'ubutita. Benshi iyo bumvise Uburusiya hari ikintu babutekerezaho, noneho byagera muri iyi minsi birasa naho Uburusiya bukunzwe na benshi ndetse bushyigikiwe n'abatari bake. Aba ni abarambiwe politike n'imitegekere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo zo mu burengerazuba bw'isi. Abo ngabo ni abafana b'Uburusiya na perezida wabwo Vladimir Vladimirovich Putin, usa n'uhagarariye urundi ruhande rw'imbaraga zihanganye n'Abanyamerika ku kugenzura isi. Uyu munsi uramutse ushyize Abarusiya n'Abanyamerika mu kibuga nk'icy'umupira w'amaguru, ari ama ekipa biragiye guhangana, hari bamwe bavuga ko Uburusiya bwagira abafana benshi kubera iyi mpamvu. Gusa nubwo ari benshi bafite icyo bavuga ku Burusiya, kenshi iyo uvuze Uburusiya n'imijyi yabwo abantu benshi bumva Moscow, ntibasobanukirwe ko hari igice kinini cy'Uburusiya kindi gisigaye, yewe kitaba no ku mugabane umwe na Moscow, umurwa mukuru. Ibi niko bimeze. Uburusiya ni igihugu cyambukiranya imigabane ibiri, kuva mu burasirazuba bw'Uburayi no mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Aziya, aho benshi bakunda kwita mu burasirazuba buhera, Far East. Ibi birumvikana ko Uburusiya buva hano hafi ya Ukraine mu Burayi bukagenda bukagera hafi y'Ubuyapani. Iki gice cy'Uburusiya kiri muri Aziya ni n'igice cyihariye ukwacyo, kinafite imbaraga n'uruhare rukomeye mu gutuma Uburusiya bwa Moscow buguma ari umugabo wihagazeho imbere y'ibihugu bishaka kugira Uburusiya insina ngufi. No muri iyi minsi Uburusiya bwarunzweho ibihano mu by'ubukungu. Impamvu bwakomeje kubaho bukanakomeza kuba igihugu gikize nkaho nta cyabayeho, ni uruhande ruherereye muri Aziya rubifitemo uruhare rukomeye. Iki gice cy'Uburusiya giherereye muri Aziya cyihariye 77% by'ubuso bwose bw'iki gihugu rutura. Gusa nubwo ari kinini, nanone nicyo gituwe n'abaturage bake kubera ko gifite abagera kuri 23% by'abaturage bose b'Uburusiya, mu gihe mu gice gito cy'iki gihugu giherereye mu Burayi gituwe n'abagera kuri 77%. Ubunini bw'iki gice cy'Uburusiya giherereye muri Aziya bunagiye ijambo rikomeye cyane mu bukungu bw'igihugu, ku buryo bisa naho ubuhangange bw'Abarusiya bushingiye kuri iki gice. Iki gice gituma Uburusiya buhana imipaka n'ibindi bihugu bitandukanye nka Korea ya Ruguru, Ubuyapani, Ubushinwa na Mongolia. Kandi muri ibi bice hari ingabo z'Uburusiya zirinda inkiko z'iki gihugu nk'uko ari inshingano nyine z'igisirikare cyacyo. Izi hari mu buryo bwumvikana ni ingabo zo ku butaka zirinda imipaka y'icyo gihugu, ndetse ziteguye no guhagarika icyateza umutekano muke cyose. Ariko ntabwo ari izi ngabo zo ku butaka gusa zihari, kubera ko hari n'izirwanira mu kirere zirinda ikirere cy'Uburusiya muri ibyo bice. Hari n'izirwanira mu mazi zirinda amazi y'Uburusiya. Cyane cyane izi ngabo ziraho iki gihugu gihurira n'ikindi gihangange bahanganye mu myaka myinshi cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihana imbibi mu gace ka Bering gahuza inyanja ya Pacifique n'iya Arctique. Kimwe mu bice by'Uburusiya bizwi biherereye muri Aziya ni Siberi. Iyi Siberi hari abayita ijuru ry'Abarusiya kubera umusaruro n'uruhare rw'iki gice mu bukungu bw'Uburusiya. Iyi Siberi
ni igice cy'Uburusiya kuva mu kinyejana cya 16 ubwo bwakigaruriraga. Siberi ni igice gisa n'igifite buri kimwe cyose mu byiza bishobora kubaho hano ku isi. Muri Siberi hari imisozi, hari imigezi n'inzuzi, hari ibiyaga n'ibishanga n'ibibaya, hari ibitwa, hari ibisi n'uruhererekane rw'imisozi miremire. Siberi ifite amashyamba arimo ibiti by'ubwoko bwose kandi ntagereranywa bitanga imbaho nyinshi zikoreshwa mu mirimo itandukanye. Muri ayo mashyamba hanuzuyemo inyamaswa n'inyoni z'ubwoko bwinshi zishobora gukurura ba mukerarugendo. Muri Siberi hari ibimera, hari ibyatsi n'indabo karemano udashobora kubona mu bindi bice by'isi, ku buryo nawe ushobora kugerayo ukabifatira umwanya. Uko wumva Siberi itangaje hejuru ku butaka, munsi yayo ho ni urundi rwego, kubera ko iki gice kirakungahaye cyane mu buryo karemano, ku buryo ubwacyo ni ikirombe cy'Uburusiya n'isi yose. Mu butaka bwa Siberi hacukurwa amabuye y'agaciro ku kigero kiri hejuru kandi hafi y'ubwoko bwose bwakenerwa ku isi. Ni amabuye akenewe cyane muri iki kinyejana cya 21 aho isi yashyize imbere ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga. Aha muri Siberi hacukurwa zahabu, hari diyama, hari amabuye ya silver, hari lead, hari zinc, hari cobalt, hari nickel, hari manganese n'andi mabuye y'agaciro yifashishwa mu gukora ibikoresho nka za telefone, mudasobwa, televiziyo n'ibindi. Nickel iva muri Siberi ituma Uburusiya buba igihugu cya mbere gitanga nickel nyinshi ku isi. Uburusiya bwihariye 40% by'iribuye ry'agaciro. Muri Siberi kandi hacukurwa petrol ku kigero kiri hejuru cyane, ku buryo 70% y'ibirombe by'Uburusiya bicukurwamo petrol biri mu gace kitwa Katimansisk n'ubundi gaherereye ahangaha muri Siberi. Muri iki gice cya Siberi kandi cy'Uburusiya kibarizwa muri Aziya, ni hamwe mu hantu hatuma Uburusiya buba umwami wa gaze ku isi yose. Ejo bundi ubwo Uburusiya bwatangizaga intambara kuri Ukraine, ibihugu by'Uburayi na Amerika bigafata icyemezo bikemeza ko bitazongera kugura ibicuruzwa bituruka mu Burusiya. Byasigaranye ihurizo ryo kumenya aho bizakura gaze, kubera ko Uburusiya nibwo buha gaze ibihugu byinshi byo mu Burayi. Ubu ikigo cya Gazprom, ikigo cy'Uburusiya gisanzwe kigenzura ibijyanye na gaze, gifite imiyoboro ya gaze kigenzura muri ibi bice by'Uburusiya biri muri Aziya. Hari umuyoboro wa gaze witwa The Power of Siberia ugaburira Ubushinwa gaze ku kigero kiri hejuru. Uyu muyoboro ufite uburebure bw'ibirometero 3968 ndetse ubwawo ufite umurambararo wa metero 1420. Uyu muyoboro ni kimwe mu bikorwa bihambaye byashinzwe na leta y'Uburusiya. Izi zose ni impamvu nke muri nyinshi zituma ibi bice by'Uburusiya biri muri Aziya bifatwa nk'ijuru ry'Uburusiya. Uyu muyoboro wa gaze narimvuze ni umwe mu birombe by'amafaranga by'Uburusiya, kubera ko nk'ubwo kubera uyu muyoboro mu 2014 Uburusiya bwasinyanye n'Ubushinwa amasezerano apima miliyari 400 z'amadolari. Amasezerano yemeza ko Uburusiya buzaha Ubushinwa gaze iciye muri uwo muyoboro mu myaka 30. Mu mwaka wa 2020 uyu muyoboro wagejeje mu Bushinwa metero cube miliyari 5 za gaze. Ariko Uburusiya bufite intego ko bizagera mu 2025 uyu muyoboro ugeza mu Bushinwa metero cube miliyari 38. Uretse umutungo kamere uba mu gice cya Siberi, iki gice kinabamo ibijyanye n'inganda zitunganya byinshi birimo n'umusaruro uva ku buhinzi, nubwo atari mwinshi cyane, kubera ko ubuhinzi bwaho bubangamirwa cyane n'ikirere cyaho cy'amasimbi menshi. Niyo hantu hakonje kurusha ahandi hose ku isi. Ibijyanye n'ubuhinzi nicyo kintu cyonyine kitaba ku rwego rwo hejuru muri Siberi, ariko ibindi byose kubikora bisa nk'ubufindu, kubera ko kubibona biroroha cyane, ari nayo mpamvu Siberi bayita ijuru ry'Uburusiya. Igice cya Siberi ubwacyo mu 2020 cyagaragaye ko umusaruro mbumbe wacyo wari miliyari 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amafaranga menshi cyane ku gice kimwe cy'igihugu. Ubwo ayo ni amafaranga yinjira mu isanduku ya leta y'Uburusiya, utarongera ndaturuka mu yindi migi ikungahaye kandi ikomeye nka Moscow na St Petersburg, nayo y'ubukungu ntagereranywa. Siberi n'ibindi bice by'Uburusiya biherereye muri Aziya ni inkingi ya mwamba mu bukungu bw'Uburusiya, ku buryo uyu munsi iki gice cya Siberi kiri mu bice bituma n'ubwo Uburusiya bwafatiwe ibihano mu bukungu bikarishye kuruta ibindi byose byabaye ku isi, ariko iki gihugu kiracyari igihangange nkaho nta cyabaye. Binatekerezwa ko amafaranga yose yinjiraga mu Burusiya biciye mu bikorwa bikorerwa muri Siberi ndetse no mu bindi bice biri muri Aziya n'ubu ngubu bakinjira.
ni amwe mu mafaranga arimo gufasha Perezida Vladimir Putin n'abasirikare be gukomeza intambara bari guhanganamo n'abanya-Ukraine bashyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'umuryango OTAN. Kandi kuba iki gice cy'Uburusiya giherereye muri Aziya kidatuwe n'abaturage benshi, mu 2016 byatumye Perezida Vladimir Putin abigira ikarita wagereranya na bwana n'iturufu mu mukino we wo guhangana na Ukraine. Yakanguriye abaturage b'abanya-Ukraine bavuga ikirusiya kuva muri Ukraine bakaza akabihera ubutaka bw'ubuntu muri Siberi, aho bari guhinduka abaherwe badasanzwe, ndetse hari n'abamwumvise rwose biyumvamo ko ari abarusiya kurusha ko ari abanya-Ukraine, bigira muri Siberi. Iki gice nubwo gikungahaye gutya ariko kinafite abantu bahatuye kuva mu myaka ya kera cyane, ku buryo n'uyu munsi bakihatuye. Kubera ubukonje buhaba, abagabo baho usanga bafite ubwanwa bwinshi, ababyeyi bahora bifubitse. Abantu baho ni abasore rwose barebare kandi banini, kandi nk'abantu baturiye igice cyegereye impera y'isi yo mu majyaruguru ahazwi cyane kuba hakonja bikomeye, usanga abantu baho bakunda inzoga, ku buryo rwose mu bice bya Siberi kunywa inzoga ni umuco. Gusa ibi si n'umwihariko wabo, kuko kuri iyi ngingo yo gusoma agatama kandi gahagije bisa n'aho ari umuco n'imibereho by'abarusiya bose muri rusange. Rero nubwo imigambi n'imishinga Vladimir Putin ategekesha Uburusiya ayitekerereza ndetse akayishyirira mu bikorwa mu biro bye Kremlin biri Moscow, ariko ni ngombwa kwibuka ko afite n'ibindi bice binini cyane bimufasha muri izi nshingano, birimo na Siberi y'ubuhangange bwose ku butegetsi bwe, ikaba n'isoko y'amafaranga idakama. Rero guhangana kwe na Ukraine ndetse n'ibihugu by'Uburayi na Amerika bishobora kuba bigifite igihe kirekire, kubera ko ibi bihugu bihanganye nawe birabasaba ikindi kiguzi gikomeye cyane. Bishobora kuba ari nayo mpamvu ibi bihugu bikomeza kurunda inkunga kuri Ukraine. Gusa kwihagararaho ku Burusiya ntabwo ari iby'uyu munsi, kuko n'amateka agaragaza ko rwose Uburusiya bwabashije kwihagararaho mu bagerageje kuburwanya bose. Kuko nk'ubwo mu kinyejana cya 19 Napoleon Bonaparte kwigarurira Uburusiya byaramunaniye rwose. Mu kinyejana cya 20 Adolf Hitler byabaye uko. Rero hari n'abarimo kugaragaza ko mu kinyejana cya 21 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abazifasha n'abazishyigikiye bashobora kutazagira icyo batwara Uburusiya, kubera ko kwihagararaho ku Burusiya bagahangana n'ibibazo byabituraho byose ngo ni ikintu abarusiya bashoboye rwose, by'umwihariko bashingiye ku miterere karemano y'igihugu cyabo. Ku buryo hari n'abagaragaza ko niyi ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine yamara imyaka 20, Ukraine igishyigikiwe na OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya rwose bwaba bugikomeye cyane, nta kibazo bufite bunakirwaniye intambara. Ndetse kandi na Perezida Vladimir Putin, umuyobozi wabwo, umuyobozi ukomeye kuri iyi si, birasa naho ntateze kujya, kubera ko aracyahari. Rwose ejo bundi yatorewe indi manda y'imyaka 5 yo gutegeka iki gihugu kinini kurusha ibindi byose ku isi. Iki gice cya Siberi cyitwa paradizo n'ijuru ry'Uburusiya ni icy'ubuhangange bukomeye rwose muri iki gihugu, by'umwihariko kubirebana n'ubukungu. Ibinyacumi by'abayobozi bakomeye baturutse hirya no hino ku isi bateraniye ahitwa Bürgenstock mu Busuwisi. Abahagarariye ibihugu 90 ndetse n'ibinyacumi by'imiryango mpuzamahanga baraganira ku buryo bwo kurangiza intambara imaze imyaka irenga 2 yibasiye Ukraine. Ibihugu byitabiriye iyi nama ndetse n'Ubusuwisi bwayakiriye barizera ko ku nshuro ya mbere bashobora guhagurukana umuti kuri iyi ntambara imaze ibyumweru 28 yica abantu, isenya ibikorwa remezo, iteranya ibihugu by'amahanga, isubikira abategetsi guterana amagambo, izamura ubugambanyi. Niyo nama ihuje ibihugu n'abantu benshi bavuga kuri Ukraine kuva iyi ntambara yatangira. Kubera iki igihugu nk'Ubushinwa cy'igihangange kinafite ijambo rinini ryo kuvuga ku bibazo by'isi cyateye umugongo iyi nama? Kubera iki Uburusiya butayitumiwemo kandi aribwo bufite uruhare runini mu kugarura amahoro muri Ukraine? Kubera iki perezida w'Uburusiya afashe uyu mwanya agashyiraho amabwiriza y'ibigomba kuzuzwa kugira ngo agahenge muri Ukraine kagaruke? Bwana Putin avuga ko kugira ngo iyi ntambara ihagarare bisaba ko Ukraine ikura ingabo zayo zose mu bice byose Uburusiya bwigaruriye muri Ukraine. Muri Ukraine
abayobozi bamaze iminsi bashimira buri mukuru w'igihugu na buri gihugu cyemeye kohereza intumwa muri iyi nama. Kuri bo ibi ngibi bikwiye kwereka Uburusiya ko isi yose iri ku ruhande rwa Ukraine. Ku basesengura iby'iyi ntambara, iyi ni inama ije mu bihe bikomeye. Ni ibihe bikomeye kubera ko iyi nama ibaye mu gihe ingabo z'Uburusiya zimaze iminsi zigaba ibitero mu bice byo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine mu mujyi wa Kharkiv. Uyu ni wo mujyi wa kabiri munini muri Ukraine. Ni inama kandi ibaye mu gihe ibisasu bya misile bikomeje kwitura mu ngo z'abantu, ariko cyane cyane byibasira ingomero z'amashanyarazi muri Ukraine. Mu mwaka wa 2023 mu nama yahuje ibihugu 20 bikize ku isi, Perezida Volodymyr Zelensky yashyizeho urutonde rw'ibintu 10 ashaka ko Burayi bukora kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cye. Ni ibintu 10 bisa naho ari itegeko yahaye Uburayi, kubera ko nibatabikora ngo iyi ntambara izabagiraho ingaruka zikomeye. Iyi ni nimwe mu mpamvu Perezida wa Ukraine yasaba gufasha Uburayi na Amerika atabikora nk'umuntu uteza amaboko. Ntabwo abikora nk'umuntu usabiriza. Oya, abamenyesha ko bakwiye kumuha intwaro n'amafaranga kugira ngo arwanye umwanzi wabo ari we Vladimir Putin. Ibyo bintu 10 Zelensky yasabye ibihugu bikize by'Uburayi na Amerika gukora ngo amahoro agaruke. Icyambere ni ukumufasha kurasa Abarusiya bigaruriye agace ka Zaporizhia. Ni agace karimo urugomero rwa nucleaire runini kuruta izindi zose zo mu Burayi. Uru rugomero nirukomeza gufatwa cyangwa se rukagira ikibazo, Uburayi buzahura n'ibibazo bikomeye bishobora no kuvamo gupfusha miliyoni z'abantu kubera imirasire ya uranium yarusohokamo, bikaba nk'ibyabaye Chernobyl mu Burusiya mu 1986. Icya kabiri Zelensky asaba ni ugukora ku buryo intambara itazabuza Ukraine gukomeza kugurisha ingano n'ibindi binyampeke mu bihugu byiganjemo ibikennye, kubera ko nibitaba ibyo abakene bo ku isi bazicwa n'inzara. Icya gatatu ni ugukora ku buryo Ukraine itabura umuriro w'amashanyarazi, kubera ko kugeza ubu 1/2 cy'ahantu hose Ukraine ikura amashanyarazi harangiritse. Uburusiya buharasa bubigambiriye. Icya kane ni ugusunikira Uburusiya kurekura abanya-Ukraine bose bafungiye mu Burusiya, barimo n'imfungwa z'intambara ndetse n'abana bashimuswe. Icya gatatu, Uburusiya bugomba kuva mu bice byose bya Ukraine bwigaruriye hakurikijwe amasezerano ya Loni. Iki ngiki cyo Zelensky nta nubwo agisaba, avuga ko ari itegeko Uburusiya bukwiye gushyira mu bikorwa. Iki kigendana n'icya gatandatu cyo gusaba ingabo z'Uburusiya zose ziri muri Ukraine kuhava, zikahava byihuse maze imipaka ya Ukraine ikongera kubahwa. Icya karindwi, ibihugu by'Uburayi, Amerika n'umuryango mpuzamahanga muri rusange bagomba gushyiraho urukiko rwihariye ruzaburanisha Uburusiya ku byaha by'intambara burimo gukora muri Ukraine. Icya munani, ibihugu by'Uburayi na Amerika bigomba gukora ku buryo urusobe rw'ibinyabuzima rudakomeza kwangizwa n'iyi ntambara. Barasaba ko uburyo bwo gutunganya amazi bwariho mbere y'intambara bwongera gusukurwa. Icya cyenda, ni ukubaka ibikorwa remezo bigamije gufasha gucunga umutekano mu karere Ukraine iherereyemo, mu rwego rwo kwirinda ko aya makimbirane yagira no mu bindi bihugu. Icya 10 ni ukurangiza intambara burundu, ndetse hagasinywa inyandiko ivuga ko intambara irangiye, igasinywa n'ibihugu byombi birimo kurwana. Izi ni ingingo 10 zashyizweho na Perezida Zelensky zigomba kubahirizwa n'Uburusiya, n'Uburayi na Amerika ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange. Bagakora ku buryo ibi bishyirwa mu bikorwa kugira ngo intambara irangire. Perezida Putin we yashyizeho ingingo imwe yonyine: ingabo za Ukraine zigomba kuva mu bice byose Uburusiya bwigaruriye, ubundi intambara ikabona kurangira. Muri iyi nama irimo kubera mu Busuwisi irimo kwiga ku mahoro ya Ukraine, Perezida wa Ukraine arashaka kubona umubare w'ibihugu bimushyigikiye bimufasha gushyira igitutu ku Burusiya ngo izi ngingo 10 zishyirwe mu bikorwa. Muri rusange izi ngingo 10 nizo Zelensky ajyanye muri iyi nama. Iyi nama ntabwo Perezida Joe Biden yayitabiriye. Uku kutayitabira kwe rero ngo byaba byarakaje Perezida Zelensky. Ikindi Ukraine ishaka ni ukugira umubare munini w'ibihugu byo mu majyepfo by'umwihariko bya Afurika bishyigikiye Ukraine n'uyu mugambi wayo wo kurangiza intambara. Mwibuke ibihugu byinshi bya Afurika byarifashe ubwo byasabwaga kugaragaza aho bibogamiye, nako ubwo byasabwaga kwamagana Uburusiya. Ku Burusiya, aho kugira ngo Afurika ijye inyuma ya Ukraine,
yakwifata. Ubuhindi, Ubushinwa na Brazil nabyo ni ibihugu bititabiriye iyi nama, bitanohereje intumwa. Abayobozi b'Uburusiya kuva iyi nama yatangazwa bagaragaje ko ari inama idafite ikizamara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yakomeje kuvuga ko abazayitabira bazaba bagiye guta umwanya mu Busuwisi. Gusa nanone Uburusiya ntabwo bwasibye gusaba inshuti zabwo kutazayitabira. Mu bihugu bikomeye, Ubushinwa birasa naho kuri iyi nshuro bweruye bukiyemeza gushyigikira ku mugaragaro umufatanyabikorwa wabwo, Uburusiya. Nyamara Uburusiya ntabwo bwasibye kuvuga ko ntawe bubogamiye muri aya makimbirane. Muri iyi ntambara Ukraine ishobora guhabwa ibyo ishaka byose. Nk'ubwo Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madame Kamala Harris yemeye ko Amerika igiye guha Ukraine indi miliyari 1,500,000 z'amadolari yo gukoresha mu rwego rw'ingufu, kubera ko nk'uko twigeze kubivugaho 1/2 cy'amasoko y'amashanyarazi ya Ukraine yarasenyutse kubera ko Abarusiya bayarasaho. Madame Harris ibingibi yabitangaje ku munsi wa mbere w'iyi nama. Yavuze ko aya madolari azakoreshwa mu gusana ingomero Uburusiya bwasenye. Kuwa kabiri mu nama yahuje ibihugu 7 bikize ku isi, Perezida Zelensky yagaragarije ibi bihugu by'ibikomerezwa kw'icyo bakeneye ari intwaro zirasa mu kirere ndetse n'ibikoresho bikumira ibisasu biraswa n'Uburusiya kugira ngo barinde izi ngomero. Ubwo kandi uyu muryango w'ibihugu bikize ku isi biri muri G7 wemereye Ukraine inkunga ya miliyari 50 z'amadolari ya Amerika yo kuyifasha guhangana n'ingaruka z'ibitero by'ingabo z'Uburusiya. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'uyu muryango yahuje abayobozi b'ibihugu na za guverinoma biwugize yateraniye mu Butaliyani. Ibihugu byitabiriye iyo nama ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ubuyapani, Ubutaliyani na Canada. Birumvikana Uburusiya ntibwari buhari. Aba bakuru b'ibihugu na za guverinoma bemeranije ko iyi nkunga izava mu mitungo y'Abarusiya yafatiriwe bitewe n'iyi ntambara. Hari imitungo myinshi Uburusiya bwari bufite hanze y'igihugu yafatiriwe n'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Ibi bihugu bikize rero byemeranijwe ko inyungu zose zizava muri iyo mitungo zizahabwa Ukraine. Ubwo Perezida Putin yari mu nama n'abakozi bo mu rwego rw'ububanyi n'amahanga rw'Uburusiya, yavuze ko ibyo ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo gukora ari ubujura bweruye bukorwa ku manywa y'ihangu. Yanavuze ko ibyo bihugu birimo gukorera Uburusiya ari ikimenyetso cy'uko igihe icyo ari cyo cyose ikindi gihugu mu isi cyakorerwa nk'ibyo ngibyo. Ni nkaho yabwiraga ibindi bihugu ko bikwiye kuba maso kubera ko nabyo bishobora kwibasirwa n'ibi bihugu bikize. Iyi nkunga yemerewe Ukraine igenewe hanini gusana ibikorwa remezo byangijwe n'iyi ntambara Uburusiya bwayishojeho mu 2022. Perezida wa Amerika Joe Biden muri G7 yabwiye abakuru b'ibihugu bikize ku isi ko inkunga igenerwa Ukraine idakwiye guhagarara kubera ko gutsindwa kw'iki gihugu kwatuma umutekano w'ibituranye nacyo uhungabanywa n'Uburusiya. Ati ntabwo tuzatererana Ukraine kuko tubikoze yasenyuka kandi ntibyagarukiraho. Abaturanyi ba Ukraine nabo bahungabana, Uburayi bwose bwahungabana. Ati abanyagitugu bo ku isi yose barimo kurebera hafi ikizaba kuri Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yishimiye uyu mwanzuro, birumvikana. Agaragaza ko Ukraine yifuza indege z'intambara ndetse no guhugura abasirikare bazatwara izo ndege kugira ngo bashobore guhangana n'ingabo z'Uburusiya. Inkunga ya G7 ikurikiye ibihugu bigize OTAN bimaze imyaka biha Ukraine. Mu bigize iyi nkunga harimo amafaranga ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ubufaransa bwo bwateguje ko buzohereza i Kiev abasirikare bo gutoza ba Ukraine gukoresha intwaro ziremereye. Iyi nama yo mu Busuwisi nayo Perezida Zelensky arashaka kiba nka fundraising. Arifuza ko ibihugu byayitabiriye byiyemeza kugira amafaranga biha Ukraine. Ku rundi ruhande igihugu cyose kirimo kugerageza gufasha Uburusiya kirabihanirwa. Hari urutonde ruzwi rw'ibihugu bishyigikiye Uburusiya muri iyi ntambara. Ni Belarus, ni Iran, ni Korea ya ruguru, ni Syria, ni Ubushinwa, ni Ubuhindi, ni Mali, ni Eritrea na Myanmar. Ibi bihugu ntabwo birimo kurebwa neza ku ruhando mpuzamahanga. Nk'ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo baburiye Putin
bamusaba guhagarika gukomeza kugirana imikoranire yihariye na Korea ya Ruguru mu bya gisirikare. Iyi ntambara yaba igiye gufata indi sura?